Вон он, пидорас, сука. Эх, ты гандон. Птицы Dampak текают serangan в мою rudal dan сторону. pesawat tak berawak oleh angkatan bersenjata Rusia terhadap pabrik radio Kiev kini mulai terungkap. Serangan yang terjadi pada pertengahan Juni 2025 kemarin meninggalkan kerusakan besar pada Вон он, fasilitas пидорас, industri strategis сука. tersebut. Dalam rekaman video yang beredar tampak jelas Гандон. momen saat drone Rusia melintas dan menghantam sasaran. Ledakan besar terjadi tepat di area pabrik, menghancurkan sebagian besar bangunan dan peralatan di dalamnya. Di akhir video, terlihat pabrik dalam kondisi hancur lebur, puing-puing berserakan dan sejumlah kendaraan di sekitar lokasi juga tampak И rusak parah полетел. akibat А daya ledak знаешь serangan. куда? На мое рабочее место, гад. Полетел. Да, вот туда полетел. М. Да, птицы текают в мою сторону. О! Вон он, пидорас, сука. Эх, ты гандон. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. И полетел. А знаешь куда? На мое рабочее место, гад. Полетел. Да, вот туда полетел. М.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.